Mismong ing Kabalen Secretary Vince Dizon ning DOTR ing sinilip king bayong gawang Roro Port king Samar ay ning balita ng Angel Dumagat. Kilob ning migat paruminggong pa magpagawa king Roro Port, may yari ni at malyari da nalang gamitan ding Roro vessels ang magdalang supply pamangan, krudo at essential goods king Tacloban. Many muna ya i-Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon, king pa mag-inspeksyon king may sabing port at megpayatad yung pasasalamat kareng nasyonal at lokal a gobyerno king Samar. Penigobran da ring DOTR, DPWH ang po Philippine Port Authority ing may sabing konstruksyon. Agpang king utos ng President Ferdinand Bongbong Marcos king mabilis apakibat king pamanyaran ning San Juanico Bridge. Ako'y Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo.